Thunri way may win at a general may rubrian guita sa needs of some of the pipes and cisterns. Rally my question kunana bumte pipe A and B can fill it 10 5 6 hours respectively. Pipe C can empty in 12 hours. If all the three pipes are open together, then the tank will be filled in khou air in a 5 hours ko tinki khate bun pade ngame sai kane B in a 6 hours ko bun pade ngame tana sai C in a pade nawa me tinki ti hai khou ru na kanai khou mai lagan ngame empty sunga me tana sa khou minus somne ko mai ka jeng thok mai empty sum jere total work phu pa sa 6 5 6 12 to LCM la lo khot mai to 60 LCM the total work hai 60 the khorina efficiency ko sai da to 5 12 to 60 na the khorina 6 10 to 60 12 5 to 60 na the kho I negative lo me ka jeng thok mai empty sum jere na khawe question is if all the three pipes are open together then the tank will be filled in khawe time kho azu kho bun pade ngam bani bo me A kani B C kanu hai pipe to open slow si tho to tong e kum sa to total work te hai 60 na the khorna A plus B plus C kanu tan da group don the kum sa 60 na the khorna A to 12 the B to 10 the C to minus 5 the kum sa to 60 divided by 17 na the kum sa to 3 9 by 17 hours go in term to option C hai so me option the khorna jalo the kho three pipes A, B, and C can fill a tank from empty to full 30, 20 minutes, 10 minutes, respectively. When the tank is empty, all the three pipes are open, A, B plus C, and discharge chemical solutions PQ and R, respectively. What is the proportion of the solution R and liquid in the tank after 3 minutes? Pipe ko thum na pipe A rina tinki te 30 minutes ko bun pade ngame to na sai khane B rina 20 minutes ko bun pade ngame to na sai khane C rina 10 minutes ko bun pade ngame to na sai tinki khada kum to total war zu ne total war 30 20 to LCM la ko me to 60 hai LCM na the me to efficiency hai jalo the coefficient 30 into 2 is 60 na the khane 20 into 3 is 60 na the 10 into 6 is 60 na the me to kane hai question is solve A, B, and C discharge chemical solutions PQ and R. My A rina chemical hai B chemical bunne sai korina B rina Q chemical bull away to na sai C rina R chemical bull away to na sai me kane hai what is the proportion of the liquid R in the tank after 3 minutes 3 minutes ko hai kuno lalo tong the to 3 minutes pipe A ni 3 minutes kane pipe B ni 3 minutes pipe C ni 3 minutes kuno hai 3 minutes kam bun sak rap lo tong the misal kuno bulo me dui bulo me te kuno azu to bun thol bo sai to 2 into 3 and multiplies lo ko 2 3 is 6 na the kani 3 6 3 3 is 9 na the khorna 6 3 is 18 ko na the ko question is to me R hai kuno bulo me hizum ko me sru azu so sa to me kum sa to R ko na the P plus Q plus R hey kholo kho to tong the 18 divided by 6 plus 9 plus 18 ko na the kum sa to 18 divided by 33 to 3 6 18 313 313 6 by 11 so 11 ko hai suruk hai Q or R tong suruk the sa tong the kum sa to option B hai so me option the khon jalo to kho a tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B, and C. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will that pipe A alone take to fill a tank? Size to A plus B plus C make a new pipe hai khong pung khang kanu halway to na sai mai khong pung halom ngak no tinki the full way sai khorina efficiency to ni ti lo dom dare efficiency C is twice as fast as B sai mai C equal to 2 by B गाँव में थे C by B है तो 2 by 1 थे करना कौन any efficiency तिलो थे तो मैं तो B is twice as fast as A है तो B equal to twice A गाँव में थे B by A equal to 2 by 1 है B तो efficiency है कौन 2 ना थे कौन 2 ना थे तो कौन B तो efficiency हो तो 1 ना थे मैं 3 सम नुं दे 3 सम को साइड तो 2 सो को तो कौन multiply by 2 सो को into 2 into तो 4 by 2 ना थे कौन साइड तो efficiency of A is to B is to C है 1 is to 2 is to 4 ना थे current question in सावम तक कबांग भी को a tank is filled in 5 hours by 3 parts A, B and C है में total work कतों capacity है A plus B plus C में है
nhiều tăng kêu hay không phụng của tan mà gọi tinh kỳ để bất định thế toàn thế mới sao tôi A efficiency 1 night thế B 2 night thế C 4 night thế còn nhiều 5 hours ta lâu thế mới sao tôi 7 into 5 35 work है total work था आपने थे जैसा तो क्वेश्चन इस सादरे A है कराना ताने सा तो कौन जू को अपनी बो सा तो गेम से तो A तो टाइम है A's time is all of total work divided by efficiency of A misal to total work te ko 35 na the to efficiency of A to 1 na the misal to 35 hours karana ta magan ko karana bun mega ko tinki te 35 hours bun ko ni to the option C has some option the for the zalo to ko 5A and B can fill a thing in 12 and 16 hours ko 5A rina tinki khat bun me 12 hours ko me bun padi nga me to na sai kan B tung 5 rina 16 hours of bun padi nga me to na sai kon zalo to ko and 5C can empty the full tank in 24 hours na sire na mai to padi no me tinki te ko me 24 hours ko me tina sogan nga me to ton them to minus 24 lo ko me ka jen to sogan bi jen ko na total work to job ni tham to 12 16 24 to LCM la lo ko me to 48 na the 12 for how efficiency kan da ko efficiency hai 12 for the 48 na the 16 3 the 48 na the 24 into 2 hai 48 na the minus 2 la ko ka jen dok me so gan bi jen empty so me jen na question is how if all the three pipes are open after together but after 4 hours pipe A is closed how A plus B plus C hai khong padai ta lo we na khong padai ta me gan ko A hai ta kan the to don the ko me sa to tan है जो तालो बो A plus B plus C cái điều này tan cái lo mi tong tan thế sam thì giáo ko 4 hours cái điều tan ta lo thế cũng sai to A है 4 thế B है 3 thế C है minus 2 thế 4 hours ta lo thế mới sai to 7 5 này thế 5 for the 20 work है cái điều ta lo đủ tong thế 20 work ta lo sai to remaining work liệp nó mới ta này to dụng nên ta remaining work equal to ko total work te ko 48 na the kom to minus 20 na the so 28 work he liam lo na ba me mai liam lo me he A ta kan the ku je ko me je na B khat ni C kan ai rana tan man du ne the ai kan ai tong time to ajup ni tha sam nga ko 28 work divided by B plus C that to 28 divided by B to 3 the can C to minus 2 the so 28 divided by 1 equal to 28 hours na the so total time in how many hours from the beginning ka how mo kren loi mi gan hai thinki padik me pha we time the zu gup ni so sa tom the mi total time ko to khau kala la 4 hours kin tan sam lo we to na khau mention slow te mai 4 hours hi lo ko 4 hours lo the corona plus ko anu B plus C cái này ra nó tại mình tung tan 28 hours ko go re to na sai 28 hours ko na the so total is 4 plus 28 is 32 hours the kum to option D is some option the corona khap le mi question ko zalo to ko 5A can fill a thing in 10 hours and B can empty the same thing at the rate of 100 liter of water per hour but if both are open together they can empty the tank in 15 hours and what is the capacity of the tank 5A है 10 hours gore tinki akha mai pun pati khang ha misal to kmai है A le B cái này tan kriu da the sai tan kriu mi gan khoi mai empty su khang te 15 hours gore to na sai to A plus B cái này tan kriu we na empty su mi te 15 hours empty su we empty su mai sam thela na I minus log ne phawa to hay B hay ne minus stop ne the mai empty su the kmai empty su mai pipe the kmai bun pati mai pipe am ke empty su mai pipe the corona total work to ju ne ta 10 kan 15 to LCM la ko to 30 na the 10 3 ja ko efficiency ni ja lo ko efficiency 10 3 ja 30 na the kan 15 2 ja 30 na the ko minus lo ko jen tok mai empty su mi jen na hona ko A to efficiency he na the ko A and B kan ai kriu mi to efficiency ni na the mo to B to efficiency siu na pu phang ne the ja lo ko A minus B minus he ko mai empty su mai pipe bây giờ ai minus lâu thế bây giờ tôi minus 2 không này thế vậy A hay không ví dụ có 3 cho nó phăng gần thế tôi minus 2 bây giờ tôi minus B minus 5 tạp này thế B tôi efficiency है minus 5 thế minus lâu mình có 3 है mà empty way tôi tổng thế bây giờ tôi B tôi time में phục lâu को B हैประดิษฐ์ว่ามันจริงๆที่ให้ก็ไม่ควงอจุก็ตีน่ะส่วนการงานปฏิบัติสามีตรงแต่จ้าแล้วก็ตัวเตลัวdivided by B efficiency
efficiency of B zalo ko total work the 30 the efficiency of B the to 5 na the 6 hours ko mai tiki the mai sogan ngam the ton the mi sai to question de ti lo dum dare B can empty the same tank at the rate of 100 liter of water per hour sai mai ko ton A or B rin na tan ngam mi tong tan ko ton efficiency the ko ti lo tung e ko he capacity of tanki the phupat siêu nó phụ bạc như thế rồi nó bí trong gió là khô mà 1 hour có mà hệ 100 liter thì mà số gần ngắm ấy tụi nó xài cái sai tôi có nhiều phăng cái mà 6 hours rồi tôi dùng này là 6 hours là so 6 into 100 liter có to 600 liter mà hệ tính kỹ toàn full capacity để thế thông qua thế mà quay na video cho tôi là gió long còn đại video hay cái tụi nó like slow subscribe slow cái này share slow thông qua thế